Dan jeep. Tay, Wait kaya lang. pa. Kaya pa. Kaya pa ba? Kakayanin. Kaya pa ba? First day. Kaya pa ba nila, ha? Ouch! 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 Struggle is real, mga besh. Kayo. Para madali na, paspasan na lang na. Gotta go open. After gym, fast food. Let's Let's eat! eat! Where? Where to go, guys? Where to eat? Makita mig, sanina ni ate. Gym clothes. Charot! Gym clothes! For a change. For a Wala change. full gym. For a change. Kasi tanawa ko rin sa sanina. What? Sanina pa ba nag-gym? No! What? After na mabot ni Gon. After gym. After gym. Sorry. Later. Lalalala. My car. Later's babies. Later. Asa na din? We're going on a trip. Shoppers! We're going to Shoppers. Abri pa karon? Kuya, Shoppers. Open pa ba Shoppers ron? Open pa ba ang shoppers ron? Unsa na siya? Wala sa mag-close, kuya. Abre pa? Ah, sige, sige. Thank you. Nanami sa Shoppers. Charot! Tara Shoppers ko na te. Nag-try si ate og shorts. Para sa atong dang apostrophe. Gym clothes. Ano ko? Wow! Wow! Kanina! Squat daw. Squat daw. Ala, document. Okay, ra lagi siya. Hindi rin siya piyod, hindi siya luag. Ayan, alam eh. Makapungot yun, hindi siya mo. Kuhaan mo. So, yes! I am in my kuntahay dream clothes pero short ra day ni siya t-shirt. Yeah. Actually, sakit na siya. Oh my God. I'm... First day! Success, ate! Success! With... Manay kuan. Yeah, mas nagluwag lagi na siya. Mas luwag siya, te. Maklaro lagi ako ng stretch marks. Di mo good klaro. Di mo good klaro. Charot. Mag-short yung tipan. Hindi, hoy. Puti mo good ka. Biyag! Biyag! Uy! Kaya pa ni Jabay. Mas luwagan ko na nagatanaw. Mahal. Mahal ni. Mahal ni. Mahal ni. Mahal daw to siya. One last. One last cry. One last cry. Oh, basta yun ko an. Kanar guntan. Mangokay lagi ta. Let's mangokay ni. Mag-try mi mangokay. Be. Adi, basin mo rin si mama. Hindi ko kauli. Ang inos mama. Maaari dali sa Sabado. Kay mangukay. Mini ate. Ang ingnon. Aron din ako kauli. Sigpaw nga napon mo. Chismis! Bari na ra. Magkot pa ko ganun sa ilaw? Ha? Magkutang pa ko. Cycling? Hmm? Ikaw. Naka-cycling daghan. Wala. Sakto na na, uy. Cycling pa, Jord. Walking naman ka. Ano, di ko siguro siya bastos mo? Di, uy. Bastos sa naon? Di ko ho. Sakto na. Di ba, guys? Sakto na dahil.
nara, katulang duha, adyo tong isa. Okay, it's so not affordable. Tulo. Diro. Diro ka ba to'y? Okay, sold, shoppers. Sold. Looking for damage. Hala, join. Sahi ko na lang ako join. May pa. Yeah? Tara. Check out. Ang nagtanaw din rin nalipong na. Okay. Sorry, hindi ko kung baka ma-vlog si ate niya. Uy, Halloween na. Nanay. Halloween mask on a Christmas tree. Seriously, shoppers. Witty. Check out. Gi-career na dyan ito na. Go. Cool. $100. Another 100. Another 100. Oh my god, total 300. Wow. Seriously. Dong ta? Dong sa boarding house na? Let's go. Asa ta? Adala. Ay. Okay, rag pa na. Oh, pero pasaka. Okay ka, third floor para mag-air ka. Third floor pa, Jude. Grocery time at Marcella. Khalil, welcome to my vlog. First product, board light. Bad angle. Tingnan lang ang isa. Next. Basta. Uy, ano puro ba ni Day? Oh, puro na. Aja ba? Para na, aja ba? Nya po niya kay PC ko. Mo na nagset ito. Sabi yun, abra mo. Next Day. Customer name ka sumabot sa PO section, yes. Thank you.
week after. Ay, basket ako. Check ito, check. Check na ko lang. Nga, clear. Totoo, di ka. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun. Hello guys, thanks for watching. I hope you enjoy. Please subscribe, like this vlog, and yeah, fun.